Ja sam Luka i danas God of War priča. Igra je smeštena u gradu Midgard sa dva glavna lika, Kratosom, bogom Sparte i njegovim sinom Atreusom. Igra počinje tako što Kratos i Atreus sahranjuju njihovu majku. Želja Kratosove žene bila da njen pepeo odnesu na najviši vrh. Umomljajući Atreusove veštine, vodi Atreusov lov. Kod kuće ih čeka glavni protivnik u igri, koji za sada ne znamo ime. Tu dolazi od jedne od najvećih bitaka u istoriji igara, u kojoj Kratos pobeđuje. Zbog straha napuštaju kuću i odlaze u avanturu. Na avanturi upoznaju vešticu koja im bila od velike pomoći. Od sada imamo izbor da pratimo priču ili da istražujemo i radimo questove ili oba. Vremenom upoznaju dva patuljka koji izrađuju stvari za borbe. Oni su u svađi, ali Kratos sazna da su ti patuljci izradili njegovo glavno oružje i dobiju poverenje od Kratosa. Pored svih mozgalica i prepreka, dolaze do najvećih vrha gde upoznaju Mimira, najpametnijeg čovjeka na svetu. What do we do? Yes! First, you need to cut off my head. Wait, what? I need to cut off your head now. Fair enough. Naravno uspeva da oživi i tu počinje nova avantura. Mimir kroz putovanja otkriva da postoji portal između svetova. Jednog od braća patuljaka i spašavaju ga od zmaja. Za nagradu je dao Atreusu magične strele, ali iz nekog razloga veštica Freja ih Wow, we actually did it. And you! But nobody's killed a dragon for hundreds of years. Not since the grand culling of the worms. And unless I'm mistaken, you did all that for me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny it all you want, but you saved me, and that deserves compensation. What are these? Braided mistletoe arrows, straighter than Heimdall and perfectly weighted. Zatim idu do ledenog sveta u kojem ih čekaju Thorovi sinovi, Modi i Magni. Oni u velikoj borbi povređuju Atreusa, ali Kratos ubije Magnija, a Modi teško ranjen beži. Kratos nosi Atreusa kod veštice, ali mu za lek treba nešto iz svete tame i suočavanje sa prošlošću. Suočavanje sa prošlošću je njegovo staro oružje kojim je ubio sve bogove, pa čak i njegovog oca Zeusa. Slično oporavio. Ponovo počinje avantura, a Kratos saopštava Atreusu da su njih dvojica bogovi. Atreus od tog trenutka ponaša drsko. Posle velikog putovanja i prepreka sreću Modija, teškog ranjenja. Atreus samouveren, misleći da je neuništivi bog, zaustavlja svog oca da mu pomogne i napada Baldura. Naravno, prejaki Baldur kao otima i uništava portal. Kratos spašava Atreusa, ali upadaju u svet tame, a Atreus naučenom lekcijom napokon počinje da sluša oca. Pokušavajući da pobegnu od Baldura, saznaju da Baldur sin veštice Freje, koja im je sve vreme pomagala. Mimir im otkriva da postoji još jedan ulaz, ali za to im potrebno Mimirovo izgubljeno oko, koje se nalazi u zmijinoj utrobi. Zmija im dopušta da uđu i nalaze oko, ali vraćajući se iz utrobe Baldur ih napada i tu počinje zadnji boss fight. Strele koje je Atreus dobio, ubijajući zmaja, mogu zaustaviti kletvu koju ima Baldur, a to je da ne osjeća bol. Samo skidanjem kletvom Look! I have an idea! Boom!
Well done, boy. Come on! Do it! Do it! Stop. Please. He's beaten, Father. Not a threat. You will not come for us again. You will not touch her. I don't need your protection. Just can't help yourself, can you, Mother? No matter what I do or say, you won't stop interfering in my life. I was just trying to protect you. I've made mistakes. I know. But you're free now. You have what you want. Try to find forgiveness. We can build something new. No. We can't. Because I will never forgive. You still need to pay for the lifetime that you stole from me. I have paid. I have paid. But if that alone will make you whole, if seeing me dead will make things right, I won't stop you. I know. What? No, Father! I love you. Why do you even care? You could have walked away. The Cygolians here must be better than this. Jotunheim, gde saznaju veliku istinu o Kratosovoj ženi. Come on. Istina je da je ona bila poslednji We're div, so a close da to the je end Atreus pola bog i prosipaju pepeo Atreusove majke, gde je jedna od najtužih scena u igri. I tu je kraj. Father. No. We do it together. Son.